vous appelez? Le nom? N'ai un tropel. Ah bon? Et per de què? Locatet. Locatet? Locatetu. Reurt. Et de famiglia? Ase. Mar, i a justo après. Ah, mais Azemar, bon milieu, non? Faut pas estar caburtui. Et le pichounou? Le pichounou? Aco. Això que m'ha gastat. Ah ouais. Perché gnocca conosce merda. Au cal dire? Oh. Alors, così disais c'est patois? Menù. Menu? Oui. Aimat? Disou Aimat ou pas? E me m'appello. Oui, mais en patois, ça quoi c'est dit, Aimat? Non? Non, pastoralment. Aimé. Ouais. Ouais. Et cours ses nascut? Eh? L'annada de naissenza? Après 1900. És a dire, 32. en 32, així a Centres? A la Barrandioval. A la Barandio. A la Barandio. En 32? Oui. E non podes dire de què faig ni la vida? Com mestier? S'è strompat. Hemos i paisan. E de què avias? De la Pins. De la pinta? De pulos. De vacos. De fedos. Dependent de Braibriu. Bravament de porcs. Cada setmana en Pau anava a portar 7 pucels. A la Fieira? Oui. E on? Nouselo, Casaños, Navarraco, Tanús. E gnò che ne vegnou che era lo stalta. E a quoi que fazio lo revengut de la Boria? Los porcels? Oh, vale poco. Habían pizzuno borgia per tot. E los porcs, bien sura. Crumpaven de gros, facían de farino e ne tegnan. Pa mal, oui. E de truffettes sont també? De De patanus? ne vegnan pa, ne facían per n'altre. E vous avez continuat Oui. toute la vida? Ah oui, hi havia pas que en Pau. Meu papà ho t'hi veleu. Meu papà era maçó. Ah non? No. Ah oh. E lo Pepe era sarpentier. Non fenero pas que guries anavo. Gagnarse de patrù che los emploiavo. Et vous savez pas faire des métiers manuels? No. Non, avez fait au paysan. Et le papa, vous souvenez que se passava quand partio la giornata? Avevamo fuori. Io andavo in bicicletta o a pe. E cosa passava pa mal. Perché avevo inteso dire che ero più parente, più abile qua. Io ne teni pa. Se un po' fegnane cavurte me vo. Ne calde tutte. Et le pépé, de che faisio, m'avez dit? Sarpantie. Ah, et En vous, fin era la giornata. et avez aussi parlé d'accord de son métier à elle? Oui. Elle a bien un atelier? Non, no, ero urieta, Los patrus veniu cercar quand jo besoin. Et ero pagats, ero emplegats, tutte e dus, le papa e le pépé. Ero pas a lor compte. Ah, no, ero. No. Ah, l'obriat de vorio che abbiamo, al debutto io pa che novaco. Ah, Abbiamo quand même une bourriette? Le papa? avevo un pizzuno vorio, Et le pépé també? oui. Con l'arriero Pepe che prendet la parte che revegnò nella vorio, ma solo meno ero 7 famiglie. Allora, lei nati, los altri fraires, poi ero quasi i favento de solur. La lei, che io che lo dello star guardesso, cucedesso, che travaglio.
Et la règle era l'einat. Oui, Et comment que c'est passé? oui. Toujours. Era l'einat que prenait le laborio. Oui. Et le patois, l'occitan, l'avais toujours ausit? Quand anaria a l'escola, sabia pas trop parlar francès. E quan partieri a la primera recreació, així, no sé, no? Quan tornaria a entrar, ja era el mestre. Oh, compreni per res a vostra llengua. Aquí me suis pas pla amusat. Pensi que te vau dir al revés e tornarai pa. Saps que era Paolo Velo, era pas contento, Se despazzat d'anar a trobar son home che havia una bicicleta de caro mestre. De vite davant a l'hostal, dire a meus paure parents que si a pas sorpreses se me vegeu, me'n fent que tots su mulher de m'explicar que io tornar a l'escola, que io pa... Et il s'est tourné. Per forza. Havia bisogno de parlar de tot. Los parents avrei mai che fessi mestre a l'escola perché Beleu m'hauria pas trop mal anat perché hai pulso de blau. Mira, com me dia per res. Andaria a l'hostal. El mundo havia de vignos en aquell poco. Veniau-me cercar per piusar la vigno. E guanyàvem una cena aquí de Suriname per far-nos la bombo. Perché tots són ahí mal l'uvi. Et est-ce que vous vous souvenez d'histoires que le monde disait que les enfants étaient punis à l'école quand parlaient le patois? L'avez aussi dit quoi? Oh oui, même je l'ai viscut, que me guardava l'ocera, quand m'aviau ausit pendant la recreació aquí. Los parents me tapau aquí com cu. E sai pa lor semblava que em brandien bravament a co dintrava millor. Ora plof, t'embigliavo un per la maiso aquí, que te dervegliavo. Però Santa Cola, la letra C aquí mo tots començava a imperar-me. Cadet, catet, caburt, caburdàs. Et le Segala per vous, de qu'est-ce que le Segala? Qu'est-ce que représente? La valor de la terra, sai que... Et est-ce que pensez que le Segalis a un caractère spécial par rapport à un montagnol? N'hi ha de tot, com per tot. N'hi ha de realment, com cal, intel·ligència, serviable a tot. E n'hi ha d'apresa, caburs, fenyans. Pensi que coi com per tot. Et est-ce que pensez que le pays a canviat? No, posteriorment. L'avez pas vist canviar? Me sembla pas, no? Enfin, canviat, bon. El món de treballar pas più amb l'ubicato, o amb lo zucco alla vaca, e tutto come, bon. Et le temps des castagners, n'avez ausit parlar? Des castagners, Quand il y a des castagners. putain, nosaltres eren tot arannado a castanyes. Enfin, castanyes. Cercar el buès, cercar les fuelles per a pallar, netezzammo sì per dire che lo bestiali pasturessero prima, allora codro l'abbiamo cambiato e noi ci toccario tornare e dove sai che sei panat-me 20 centimetri de fuelle che pulisco, io sai pa. Se pa così fou per anar a cercar los cucurlus, io si pots mai è stato un cercaire di cucurlus, che si pots mai star lì l'este. A me cario pas troppo tombar perché il nostre traverse, va. Seria content de te fa veire, no? Di contaviti abans. Se abans 50 o 60 mestres, mi lo dico che penso come cosa, sull'umo. Un cop un turista era vengut, vaig dir, pobre papà, après la guerra. Havia bevuto un cop, sai che
tombet al paisel capelant, lo prat que jo que hi ha. E sai que d'aquí a l'Humo jo 200 mestres. Tombet per costat e se mettet a rebrodelar, a tot terri, a Valembas. Sentirek? Sentirek? Ui, ero revistero un poco. E aveți dit que a paglia aveți en vez de feuilles? Oui, Il n'y avait pas de paglia. el pau que hi havia, poi ne facíem pa gaire. Feien ciste de blat per poder recoltar, per fa la farina e fa coire un po'. Et une proverbe. Vous vous souvenez pas d'une proverbe? Che scaburta che l'ase, no? Coi pan proverbe, co? Ça y passe toutes les usas sous cabourte. Ça y passe toutes les usas sous cabourte. Veleu qui nous?